Ubuzima bw'isi buragoye, ihangane mwene data, siko bizahora. Nubwo ugeragezwa cyane, tuzi usenga Imana wizeye izakurengera. Mu muhamagaro wawe ntabwo wahamagariwe kurira amarira, icyo wahamagariwe mu muhamagaro wawe ni ugukorera Imana. Ibiri mu isi bizashira, Data wa twese uri mu ijuru aratabara. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera. Wanyuzemo n'amarira yose warize, Imana izayaguhoza. Guma mu kwizera kwawe, wigumire muri Yesu azakurengera. Ndakibaho muri iyi si kigeze kiba ku isi kitagira iherezo. Tubona ko bikomeye, Imana nigusubiza izabigira ibisubizo. Ibiri mu isi bizashira, Data wa twese uri mu ijuru aratabara. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera. Amahoro wajya ukajya ubusabusa, ugahora wiganyira, ukibaza ku mibereho y'ejo hazaza, bikagutera kwiheba. Ikigeragezo kirajyana, ntukihebe ugihumeka, kuko ibyiza biri imbere. Hari uwaducunguye utuzirikana. Ibiri mu isi bizashira, Data wa twese uri mu ijuru aratabara. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera. Ibiri mu isi bizashira, Data wa twese uri mu ijuru aratabara. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera. Nimuze tumukorere, n'umurengezi wa twese azaturengera.